Hvala vam, predsjedavajući, poštovane kolege. 2016. godine u okviru aktivnosti obeležavanja jubileja 1000 godina o smrti Jovana Vladimira promovirali smo jednu veliku monografiju o kultu i portretima svetog Jovana Vladimira, gdje sam ja učestvovao sa jednom velikom studijom i tom prilikom prezentovao približno 90 portreta, tačnije 87 portreta koje smo proteklih godina od 2010. do 2015. godine istraživali na širokom području Balkana. Znači to je obuhvaćalo manastire Meteora, manastire i crkve Tesalije, razume se sve ono što se dešavalo na području Ohridske arhijepiskopije, ali našli smo nekih 15 portreta i na Svetoj gori Atonskoj, pa smo onda proširili naše istraživanja i u okviru umjetnosti kasnog srednjeg veka u Bugarskoj, ali ono što je posebno važno i što nas je posebno iznenadilo, ta probivnost slikanih portreta svetog Jovana Vladimira, koje smo mi sve to pratili do Budima i Čapanskog jezera, znači cijela ta jedna kultura i koji su tamo odnijeli krajem 17. početkom 18. veka, oni rodokrajni, odnosno koji su migranti koji su migrirali sa područja Ohridske arhijepiskopije daleko na sever preko Save i Dunava. Znači, to je bila jedna impozantna brojka, 87 portreta, znate to kada pogledate u okviru nekih drugih istraživanja, to je bio nevjerovatno probivan i kult koji je zahvatio sve delove Balkana. Ubrzo nakon toga, otkako je monografija već ušla u ovim našim naučnim krugovima, javio se iz Jagodine jedan kolega, moj Branislav Cvetković, i rekao mi da imaju neke portrete svetog Jovana Vladimira koji se nalaze u depou muzeju Jagodine. Normalno ja to nisam znao tako, i onda sam ja shvatio u suštini da je ta monografija koju smo mi promovirali 2016. godine i ta studija o portretima svetog Jovana Vladimira u suštini bila samo jedna etapa u tim istraživanjima. I to se to jako brzo i potvrdilo, budući da je ovih narednih godina mi smo otkrili približno 10 novih portreta, pa tako sa ovim 87, to je približno 100 portreta, i sada mi možemo da govorimo o jednom ekumenskom kultu, znači jednom kultu koji dominira u balkanskoj, znači koji dominira Balkanom u kasnom srednjem veku. Da li se to odnosi u sferu ovog duhovnog i crkovnog ili u sferi umetnosti preko ovih njegovih približno 100 portreta. To je onaj primjer koji ja nisam znao, koji je kolega ljubazno meni saopštio. To je ovaj portret svetog Jovana Vladimira sa jednog bakroleznog otiska koji smo mi ranije znali iz Hilandara, ali smo ga posmatrali, nalazili u sasvim jednom drugom kontekstu štampanih akolutija posvećenih svetom Jovanu Vladimiru. Ovo je jako mala grafika, to su dimenzije otprilike 13,5 cm na 9,7, znači to je jedan baš okvir knjige. Mi smo to ranije znali u okviru tih, rekao sam, štampanih izdanja akolutije, odnosno zbornika hagiografskih i liturgijskih tekstova posvećenih svetom Jovanu Vladimiru, ali ovo je bilo za nas jedno iznenađenje, budući da je ovo za sada jedini primjerak ovog malog grafičkog otiska štampano kako posebno zaseban grafički otisak. I tu leži ta njegova važnost, i meni je bilo tako jako drago što smo uspjeli da nađemo i ovaj ovakav jedini primjerak. Sada je to, prošle su već nekoliko godine posle toga, sad ovo sve kolege iz Jagodine, iz muzeja u Jagodine, oni su već sve to stavili na sajtu njihovog muzeja, tako da je to dostupno i široj naučnoj javnosti, ali pre 7 godina to nije bilo tako da,
uvrstili smo ovaj grafički otisak u tih novih nekoliko novootkrivenih portreta Svetog Jovana Vladimira. U suštini radi se o kivotu Svetog Jovana Vladimira, o jednoj ikonografiji koja je bila poznata. Inače, ovo se datira negde 1774. godine i povezuje sa drugim izdanjima Kolutije Svetog Jovana Vladimira koja je štampana u Vijeni. Inače, ranije mi smo znali za ovaj otisak iz prve akolutije iz 1690. godine koja je rađena u Veneciji po narudžbinu Jovana Pape koji je bio jedan od moćnih stanovnika Elbasana. Sada zašto Elbasana? Samo radi ovo jedno malo tako podsjećanje da je kult Svetog Jovana Vladimira započet još u 11. veku na prostoru Duklje. Znači Jovan Vladimir, knez Dukljanski, koji živi početkom 11. veka i vladar Dukljanske države, knez koji strada početkom 11. veka. Ubrzo zatim on dobije svoje žitije. Svi njegovi nasljednici, što smo sada spomenuli, Vojislav, Mihajlo i Bodin, oni koriste njegovu smrt mučeničku koja je već tada dobiva okvire te svetosti, tog svetačkog oreola. Tako da je taj primarni kult koji mi pratimo iz spisa popa Dukljanina, jer celo 36. poglavlje njegovog spisa Gesta Regum Sclavorum se odnosi na žitijni tekst Jovana Vladimira, ali izvorno. Sada, tokom vekova, pošto to su bili dinamični procesi u ovim delovima Balkana, izvorni kult iz oblasti Nelizete prelazi u Drač početkom 13. veka, njegove mošti epirski despot Mihajlo I prenosi u Drač, a zatim, krajem 14. veka, Karlo Topija prenosi njegove mošti u novo izgrađenom manastiru u blizini Elbasana. To je taj sekundarno žarište, odakle će njegov kult širiti se narednim vekovima. I sada, tokom tog perioda, negde u tim ranim vekovima turske vlasti, posle tog 14. veka, nekako u tom periodu gubi se prvo žitije, ono izvorno žitije Svetog Jovana Vladimira koje mi poznajemo iz spisa popa Dukljanina, i 1690. godine nastaje to novo žitije, koji se u mnogo čemu razlikuje od ovog izvornog. Tu je već i folklor i mitologija su tu, neki izmišljeni jako nebitni podaci i neistinito ugrađeni u to žitije, no to žitije pod okriljem Ohridske arhiepiskopije, taj kult sada postaje kult Ohridske arhiepiskopije i zahvaljujući ovakvim rodoljubima kao Jovan Papa, posle i nekih drugih moskopolskih, prvenaca, oni koji štampaju to drugo izdanje 1774. godine, pa imamo i treće moskopolsko izdanje. Tako da sve to doprinosi ovaj kult Jovana Vladimira da se širi ovim delovima Balkana. I postaje najprobirniji kult, ali i najzastupljeniji kult. I to je u toj nekoj istoriji, kada budemo pisali istoriju, neku kulturnu istoriju Balkana, tog kasnog srednjeg veka, apsolutno središnje mesto zauzet portreti i kult Svetog Jovana Vladimira i sve što je vezano uz taj kult. Ovo je predstava originalnog izdanja iz 1690. godine, originalnog izdanja prve akolutije koja je štampana u Veneciji, i to je ta grafika, odnosno ikonografski uzor koji će koristiti sve naredna izdanja ove akolutije i ovaj njegov motiv koji je izradila jedna poznata umetnica toga vremena u Veneciji, Izabela Picini. Ovaj motiv postaje jako popularan u svih ovih izdanja koji smo rekli štampanih izdanja. Vidite, to je potpuno ista ikonografija. Ovo je izdanje isto
ista predstava iz druge akolutije Svetog Jovana Vladimira iz 1774. godine. I vidite kako se te male dimenzije potpuno uklapaju u format jednog kodeksa, jednog štampanog izdanja. A pretpostavka naša je to da je ovaj otisak iz Jagodine i otisci koji su se štampali u akolutijama prvoj i drugoj akolutiji rađeni na osnovu ovog malog bakroreza koji ima potpuno identične dimenzije 13,5 na 9,7, a se čuva u manastiru Hilandaru i to je rađeno 1774. godine. Ova perforacija na sredini, to je nastalo u novije vreme, tako da to se malo razlikuje kao original onih štampanih verzija. To je ova bakrorezna pločica. Jedno od novih otkrića jeste i portret Svetoga Jovana Vladimira na otisku pečata najverovatnije manastira Svetog Jovana Vladimira kraj Elbasana. Ovo je za nas bilo veliko iznenađenje, pošto u toj prvoj etapi naših istraživanja nismo imali pristupa do rukopisa i nekih drugih štampanih izdanja manastira Svetog Jovana kraj Elbasana. I ovaj rukopis koji je iz manastira u Elbasanu odnesen u Moskvi i na sreću mi smo uspjeli da identifikujemo ovaj njegov portret koji u suštini slijedi tu staru tradiciju koju je isto ikonografski predložak izradila Izabela Piccini 1690. godine za to prvo izdanje venecijanske akolutije. I sada u okviru ovog sigila pečata, znači to je dopojasna predstava Svetog Jovana Vladimira, normalno u jednom vladarskom ornatu sa krunom, sa otvorenom krunom na glavi, drži ovaj mali skiptar žezlu u svojoj ruci i normalno svoju odsečenu glavu koja je njegov prepoznatljiv ikonografski atribut. I dole ovaj zapis Olagius Jovanu Vladimiru, diktus slova, sve to upućuje i cijel ovaj rukopis upućuje na taj kasni 17. rani 18. vek. I sada, pošto ovo smo, otkad smo ovo vidjeli, počeo sam malo više tražiti u arhivima u Albaniji, da li postoje neko izdanje koji eventualno sadrži neki ovakav sličan pečat, a potiče iz Elbasana, iz manastira Svetog Jovana Vladimira. I na sreću našli smo ovo je samo malo tako u kadru većem, ikonografija ovog pečata i našli smo evo ovo na jednom dokumentu koji potiče iz Elbasana, sad se nalazi u arhivu u Tirani. Znači to je isti taj otisak, samo tu što se malo slabije vidi, ali ponovljena je cijela ova predstava Svetog Jovana Vladimira, njegova ikonografija, vladarski ornat, žezlo i njegova glava i natpis je potpuno identičan, što ja pretpostavljam da se radi o istom pečatu koji je u manastiru koristen tokom tog 18. veka. I ovo je jako loša slika, ali je jedini način bio da se to prezentira, da je u tradiciji manastira kraj Elbasana postojali su više pečata, ovo je iz 1935. godine. I cijel ovaj natpis, sad nije jasno, jako fotografija je urađena na albanskom jeziku, ali ono što nas tu najviše interesira, to je ta identična ikonografija koja se prati i koja je ponovljena sa onih starih manastirskih pečata. Evo, to je ta ikonografija koja se koristi kad su rađeni ovi pečati, a ovo je isto
ta grafika iz 1690. godine, autorstvo ove poznate venecijanske umetnice Izabele Piccinni. Sad ono što je važno, ja sam se godinama i godinama pitao, dok smo sve radili ovo, kako je moguće da jedan tako veliki probivan kult, balkanski ekumenski kult, mi nemamo primjerak u Crnoj Gori. I onda skoro, sada sasvim skoro, ukazalo se da nije tako i da je portret svetog Jovana Vladimira naslikan 1813. godine u crkvi svetog Sergeja i Vaha u Podima u blizini Herceg Novog. Autor je Aleksije Lazović, jedan poznati zograf, to je jedna zografska radionica koja je jako aktivna krajem 18. i prve polovine 19. veka. I na ikonostasu u redu ovih prazničnih ikona, u tom jednom velikom nizu slikanih portreta poglavara, srednjovekovnih poglavara, i Dukljanske crkve i Srpske pravoslavne crkve, ali ideološki sve to u okviru stematografije svetog Hristifora Žefarovića. Sada, Lazović prati ikonografiju, on to sve lepo slika i Divitision vladarski, i Loros, i ovo kratko žezlo, i sada slika jednu lepu krunu u obliku kamelavkiona, ali on ne zna portretske osobenosti Vladimira, on njega predstavlja ovdje kao jednog već starijeg čovjeka i ono što je najvažnije, onaj najbitniji ikonografski atribut, njegova odsečena glava, nije u rukama svetog Jovana Vladimira, ali signatura je sasvim jasna. Sada, pažljivo sam slušao Ivana kako je govorio o nekoliko crkva posvećenih Jovanu Preteći, što je isto važno, nije to nebitno, budući da je, ja stalno govorim Jovan Vladimir, pa Jovan Vladimir, on je Vladimir, ali to je Jovan, to verujem da je to dinastičko ime Vojslavljevića i da se to razlikuje po dinastičkom imenu srpske dinastije Nemanjića, koji su uzeli dinastičko ime Stefan, kao zaštitnik dinastije, Stefan prvomučenik, a da se ovdje radi o Jovanu Preteći, zato što kasnije i ugro-vlaški i moldavski vladari imaju dinastičko ime Jovan, Jovan Radul, Jovan Nagoje Basarab i onako, tako da to je neko razmišljanje i o tome može da se diskutira i dalje da se da se ima u fokusu nekih kasnijih istraživanja. Ali ipak to je dokaz da je taj kult bio prisutan i ovdje već u kasnom srednjem veku, početkom 19. veka, iako tamo u predelima Ulcinja i dela Sume, u mjestu Suma postoji jedina crkva koja je vekovima opstojivala i bila posvećena Jovanu Vladimiru. To je još iz ranog 15. veka, imamo zapisi onako sve do kasnog 18. veka. Tako da, evo, posle toliko godina i nekih mojih nedoumica, onda pojavio se i ovaj portret svetog Jovana Vladimira u Podima kraj Herceg Novog. Ovo je portret Jovana Vladimira koji je slikan u stematografiji Hristifora Žefarovića i on je apsolutni prototip za sve ono što nastaje kao portret i kao slikana predstava svetog Jovana Vladimira u toj umetnosti kasnog srednjeg veka. Ta ikonografija koja je jako prepoznatljiva i koju koriste svi zografi. Sada, da li su Lazović imali stematografiju ili ne, ili da li je to posredno, oni su to posredno, a verovatno da nisu koristili, da su to na neki posredan način obličavali te slikane predstave. Inače, stematografija je bila jako prisutna među zografima 19. veka. Imamo mi potvrde da je nekoliko primjeraka bilo u opticaju u 19. veku i da su to stalno koristili zografi Debarske zografske škole, Samokovske zografske škole isto, tako da je to jedan jako interesantan, jedan kulturološki fenomen koji je vezan za ove portrete svetog Jovana Vladimira. Ovo je jedna ikona iz
sredine 19. veka iz depoa Ohridskog muzeja ikona, odnosno galerije ikona. Tamo dugo vremena niko nije imao pristupa, tako da u onoj prvoj fazi kad smo radili portrete Svetog Jovana Vladimira, ona meni nije bila, taj depo mi nije bio dostupan za istraživanje, ali sada pre nekoliko godina kad smo ušli tamo i kad smo vidjeli mnoštvo tih ikona i onako već hronološki njih raspredelili, pojavila se ova jedna jako lepa, interesantna ikona, delo Avrama Dičova. To je sin poznatog zografa Diče Zografa, osnovopoložnika i tako jednog najeksponiranijeg predstavnika te devarske zografske škole. I vidite tu zajedničku predstavu Svetog Jovana Preteće i Svetog Jovana Vladimira, znači identično rađen po onoj predstavi stematografije Žefarovića. I to se ponavlja, to je jako onako utvrđeno u okviru rada devarske škole, tako da portreti Vladimira sigurno imamo preko 30-ak na broj koji su nastali u okviru rada devarskih zografa. Ovo je jedna jako interesna ikona koja se nalazi u crkvi Svetog Nikole u selu Leunovo, to je u blizini Mavrovskog jezera i datira isto iz sredine 19. veka, a rad je zografa iz sela Gari, to je jedna poznata zografska radionica braće Andonovih iz sela Garija i oni su u ovu ikonu koja je negdje 70 santima, znači uradili sigurno više od 100 predstava svetitelja i 10 kompozicija posvećenih Hristu, Bogorodici, a i drugim svetiteljima. I sada ono što je najzanimljivije je portret predstava Svetog Jovana Vladimira naslikana ovdje, do predstave Sveta Petke, ali iznad njega ona veza sa Jovanom Pretećom i usekovanjem njegovim. To je jako interesantna predstava koja na neki način odstupa od onih poznatih portreta 19. veka što smo gledali, a to je baš odsustvo tih ikonografskih nekih bitnih elemenata, ali je pak jedno svedoštvo koje ukazuje sada da ne samo ova vodeća linija devarskih zografa predvođenih Dičom Zografom i sinom njegov Avramom, nego i ovi zografi iz, tako bih rekao, bočnih linija te velike skupine zografa. Radili su portrete Svetog Jovana Vladimira, znači slikali su u taj ikonografski program, ali nisu bili upoznati celosno sa njegovom ikonografijom. Evo, sada malo evo, predstava. I tu lepo signatura piše, ovo je Sveta Petka, Kuzman i Damjan, ovdje je roždestvo Svetog Jovana Preteća, ovdje je usekovanje. Te dve scene su najfrekventnije umetnosti kasnog srednjeg veka. Isto tako u predelima Zapadne Makedonije, u crkvi Uspenja Bogorodice u selu Gari, uspjeli smo da identifikujemo još jednu predstavu koja mi nije bila poznata ranije, naslikana do prozorniku severozapadnog prozora crkve u Gari. I tu je predstava Svetog Jovana Vladimira. Inače, crkva je 1865. godine oslikana od strane Diče Zografa, no nekih 30 godina nakon toga dolazi do obnove živopisa u toj crkvi, a inače ovaj portret datira iz 1925. godine,
kada se crkva celosno preslikava. Ali zografi koji su preslikavali 925. godine crkvu, oni su samo radili bojama. Osvežili su živopis i onaj deo gdje je bio oštećen, oni su sve to popravili, ali nisu dirali u program, nisu dirali u ikonografiju, znači poštovali su sve ono što je ranije Diča Zograf već bio uradio, ali jasno se vidi da su oni to sve ispoštovali i ponovili tu ikonografiju koja je autentična, imanentna za rad devarskih zografa, pogotovo Diče Zografa. Mogu da pitam nešto? Da? Šta znači noga na maču? Pa to je simbol sa kojim je on stradao, on je mučenički stradao pošto je njegova glava odsečena. Da. Samo to? Samo to. Jer ovdje sada nemam tu fotografiju, znači u okviru akolutija, pogotovo iz 1774. godine, na posljednjoj stranici tog kodeksa postoji ista ovakva identična predstava, ali sa mačem koji gazi Vladimir. Ta kasnije izdanja akolutije, pogotovo ove moskopoljske koja ponavlja identično iz 1774. godine izdanje, tamo Jovan Vladimir gazi na tom maču i taj mač se uvek sreće kada mi nalazimo predstave Svetog Jovana Vladimira rađenih 19. veka na području Ohridske arhiepiskopije, na Atosu, to smo se i dole do granice Tesalije gdje smo uspjeli identifikujemo te najjužnije portrete Svetog Vladimira. Ali evo isto, to se odnosi i na ovu zajedničku predstavu Svetog Jovana Pretečje i Svetog Vladimira. Oni su isto stradali mučenički usekovanjem i evo. I ovaj primjerak ovdje. Koliko je tradicija bila velika u tim delovima Zapadne Makedonije, svjedoči i ovaj jedan jako kasniji portret Svetog Jovana Vladimira, nastao 1925. godine za crkvu Sveta Petka u Debru. Ali vidite kako dolazi ono novo doba, kako se menja više kako je ta zografska umetnost više na zalazu, na jednom postepenom odumiranju i to prepušta sada dolazi vreme već modernih slikara, onih akademskih učenih. Tradicija i onaj izvorni deo ikonografije Svetog Jovana Vladimira se gubi, tako da mi ovdje imamo jasnu signaturu da se radi o Vladimiru, no sada mjesto odsečena glava u ruci je zatvoreni kodeks Evangelije i mjesto žezlo i skiptar mi imamo ovdje koplje. Kapa je mjesto otvorena, tradicionalna ona sa otvorenim obodom, ovdje imamo jedan tipičan vizantijski kamelavkion, tako da u tom periodu imamo nekoliko ovakvih predstava koje smo već i ranije objavili i ono su svi otprilike sa nekom izmenjenom ikonografijom. I rekao sam da u toj prvoj fazi istraživanja dosta vremena smo posvetili crkvama i portretima Vladimira nastalim na teritoriji današnje Bugarske države. Ovo je portret iz Lozenskog manastira, nastalo negdje oko sredine 19. veka, 1864. godine. Autor je poznati samokovski zograf Nikola Obrazopiscev, koji je slijedio potpuno identično onu ikonografiju stematografije Žefarovića, kompletno tu ponovljena. I to je interesno da sve portrete koje smo identifikovali u Bugarskoj, negdje više od 10 njih, sve je to koncepcija Žefarovića, ali idejno se ne povezuje sa nekim osobenim poštovanjem ili nekim kultom koji je bio zastupljen u tim oblastima. Znači, ta jedna tema južnoslovenskih svetitelja koju promovira Žefarović, a svi većinom zografa umetnosti 18. kasnog i 19. veka prihvataju,
njih predstavljaju kao jednu cjelinu slovenskih vladara bez nekih posebnih ideoloških, bi rekao, ili idejnih koncepcija u okviru tog slikanog programa. Pa evo samo za kraj da rezimiram, ovih približno 100 portreta je nešto što je izuzetno u umetnosti kasnog srednjeg veka. To potvrđuje taj silan probivnost i rasprostranjenost u okviru balkanskih prostora, tako da ovaj kult Svetog Vladimira, znači ponovo ponavljam, pod okriljem Ohridske arhiepiskopije, jer gdje se prostirala dijeceza Ohridske arhiepiskopije, tu se nalaze portreti Svetog Vladimira, a na Svetoj gori jasno ponovo pod utjecajem tradicije Ohrida i Ohridske arhiepiskopije, a u prekosavskim zemljama i dunavskim tradiciju su prenijeli svi oni koji su migrirali iz Korče, iz Elbasana, iz Neokastro Elbasana, koji su krajem 17. veka krenuli gore u migraciji. Oni nose taj njegov kult tamo, proširavaju slave i tamo smo identifikovali negdje oko desetak njegovih portreta. Mi smo prošle godine u okviru jednog projekta u Akademiji promovirali 190 portreta Svetog Klimenta Ohridskog. Sada, to je jedna impozantna brojka, ali kada se sporedi broj predstava Svetog Vladimira i Svetog Nauma, to je približno negdje tu oko 100 portreta. I to kad se sagleda u jednoj cjelini, onda se vidi da su portreti Klimenta, Nauma, Svetog Jovana Vladimira, portreti koji su jednostavno na neki način odbeležili taj kasni srednji vek na području Balkana. To je nešto zajedničko za mnoge kulture Balkana i taj sljedeći korak u istraživanju to mora da bude jedna zajednička i sveobuhvatna studija, ne u okviru samo ovog koncepta Žefarovića, nego u okviru tog koncepta sedmočisanika, svetih 7 svetitelja u tradiciji Svetog Kirila i Metodija, a tu svakako posebno mjesto zauzima Sveti Jovan Vladimir. Hvala.